Om tangki prangot ki MDC na Jante Hills Autonomous District Council ki bala pentikna bandrung no syaka BGP. Henry kadkum ka jingkam ki nong yalam ka BGP ta uba AL hack. Laong bagi dangdon sakumba arngut ki bansawan ban pentikna kam hadin bandrung syaka BGP. Habakran mentakasngi uba AL hack. Ulakam bagi don sa arngut ki MDC na Garo Hills Autonomous District Council ki bala pentikna bandrung bat uwe na ka Khasi Hill Autonomous District Council ki bala pentikna bandrung no syaka BGP. Ka BGP ka bompen yakun MDC ha ka election bala dep. Ndrai menta kalayo ban penbaptis ai hadien ka election. Bat kane kala jialong shisha kumbala kam da uba AL hack shwa ka election. Ki prangut ki MDC na Jante Hills Autonomous District Council ki bala pentikna bandrung no syaka BGP kilong uba Lakhon Biam na ka UDP, Christian Langstang na ka UDP, Trelang Suchiang na UDP, Dawan Lingdo na UDP, Andrew Shulai INC, Aibor Hima INC, Holando Lamin INC bat uba Aibor Lang Shadap na INC. Hakajo kapor uba AL hack ula Kamru ba nalor sangut ki MLA ka Kongres ki balai keren bandrung sa ka BGP sa kumbalay bat sangut mentai ki bakwa ban penyaso no bat ka BGP. Uba AL hack ulong ru ba Husnam Arjar Arpulai ka sorkar hamegalia on yalam da ka BGP. Haka ba ka BGP kan yo yu menteri rang ba. Ulo ongru baka jingya keren kalayat mentabat kini ki MLA henry ompat poi syaka thong banya pen pau perthai hadu banda syam ya karai ga bakut Mahaki MDC wat nampo Khasi Hill Autonomous District Council ru kibla da kontak inga mungkin wan nanti ki MDC nampo Garo Hills Autonomous District Council ru kila kontak inga mamakiru bikin wan nanti ada po Jante Hill nalor di Frangut dan dosa arngut yudang phone nga bagi kwa banwan ban join matka BGP politik kumbaw mga manswa bangi tingin chu kimali le so manta gini ngisi pen baptis betadin benda in 2023 will be a BGP led government in Meghalaya will be a BGP chief minister in Meghalaya menchua gitu giwan ngidon sangut ye bentai la don extra sa langut sangut yang ba menchua gido sangut bentai la stang sa langut go thmai lawan ban approach Ki kongres na baru kongres kesyoma ka jeng semua tu nyuki bagi jeng start nyuki bagi kuat Bandung sem BGP dengan batai nga gumno tengam na ban batai bagi kuat Bandung no BGP tingi welcome bagi dengan kelile yungi bagi beli kuat Bandung sem BGP tengam no ban le beca po dari kiwan lang bat Garo bat you dengan dia biasa lo dan bala dari kiwan betang na po Jante Hills te bagi man perwan pai ba bon tingin pelong be Jante Hills la ditang di Jante tidak ada kelawan lang no kini ki ba on wan na Garo don ki ba on wan na po anane na Khasi Hills te ngin pelong be haslo ibu kwa hivi nana be tiet no man tiet la da de man sina sarkar man yo kumno Lani ka sina district council isi yung district council gumno yo kalon man ang mantir dai man ko manta tang normal tin tit na yo kam nan no